Leke. Leke. Lauro. Lauro. Iya, iya, Angkat. Cepat, 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 cepat. Bunga sa, cocok mo. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go, take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Apa kok? Siap. Ada bunyi di pendek itu. Tenatok kanan. Urut, tangga ji. Pangala, katanya pangala. Bunga sa, cocok mo. Tetanggai aja. Nakita niya mapia kucing pangala baju na. Mana bos? Sini, Bos. Sebentar saya masukkan. Mantapnya. Pagi-pagi, Bos. Jam 7, Bos. Kenapa? Saya lihat. Besar-besar loh. Mantap. Asik ya? Adalah di wadangku. Weh, aku bilang memang kabur. Iya. Daki.
Aduh. Oh. Mantap, mantap. Siap kayak ini di sini. Malas sih kan dia. Borona baru 1 ekor na dapat baru borona. Apa nggak lauro? Yuk, 12 gitu 12. Rinta itu. Ambil gunting. gunting. Pas Tommy lagi putus. Lekay. Tiga kali diputus. Awas rinta. Ay kena. Lauro. Oh, lauro. Mana sodor Pak? Sodor. Nggak bisa angkat itu. Nah, aja. Kapten. Lauro. Iya. Apakah itu? 20 tahun apa? Apa? Oh, Lauro. Iya, Angkat. Cepat. Baru tapi rekaman. Dulu. Aduh, nyaman nah. Ya, Bagaimana perasaan Anda? Lihat dulu bulunya. Bagaimana perasaan Anda? Weh, bulunya, Pak. Coba bulunya. Bulu kuduk, Pak. Bulu kuduk. Bulu ketek dia pakai. Kau itu lu kayak ketawa-ketawa baru kau matamu ke belakang masuk no. Itu. Strike lagi kah? Strike lagi. Oh. Kenapa? Weh, Barona. Japom nih. Wah, ngeri nih. Enggak ada lap kah? Coba dulu. Kami aja pengalaman. Pinjam dulu lap sama Maji.